Terkiu Kylian Mbappe jauh Harry Kane hadin bamtep ya ke penalti kebar daya iba ke rijeng kala jam sya ke semifinal. Kadba Oravio pat ula ong baka ni kedai ke bainong ya Harry Kane. Namar ke enlan kam dai hok ban yo ya ke penalti kebar. Kublai fi bro ki prok pejor ki bajos nontonan ban ngap ki video hak ni ke channel. Kajing kami tiga enlan hadin sang penrius nemban poi biang sya ke final ke lakuno. Hadin ke jing syarem ha ke France da art debay goal. Haba pais keri anlan ke way ni kiri baklain bo ke badan ni kita kirang lekai beken sai ngilak menong ke dan shibon ni kita ki star player. Andre ke jing dan makna lem da ailat kan long ke jing le noi. Layo i wat lau Harry Kane lat heb ya ke penalti ke benengkong. Layo i baya ke penalti ke baar la tur biang skmat dau Harry Kane Andre yu klem tap show iya ni ke penalti ke balayo. Hanai video laya isu show bahawa kalian Mbappe ulah komen hado kata hadin bahawa Harry Kane uklem tap jaga ni ke penalti ke bar panag liang Oravio ulong kini kedai ke bainong ya keri enlan kum joro yau Harry Kane namar kam dai hok ya ke enlan banyo ya kata ke penalti haba pai syaga France kam dai hakasen ke banyo ke yarung ca ke semifinal ke jing milenti ban poi Arsenal ter half final kadang don lada kala ban rem ya ke Morocco. Abangi pai pan sikari Morocco gadai kari ke benengkong do na deuba Afrika banyak rung sya semifinal. Ngila menong bah ke jingikun final kala ban poi biang ke Croatia bat ke France lada ke Croatia kalaan penremnya ke Argentina lada ke France kalaan penrem ya ke Morocco. Hawa pai sikari enlan lagi kan riusen berkoyak rung sya ke FIFA World Cup. House name kat kendai spa penriu kalalong ke Champions. Pada house name kat kendai spa kendai peu pelarung syaga semifinal Henry kala syarem ha ke Germany. Kat ba ke enlan kala jobat yak kerdan ke belai house name kat kendai spa kendai peu. Kat ba house name arjar kat pra sacisen pelarung biang syaga semifinal Henry kala syarem ha ke Croatia. Kat ba mentaus name ke jingkmelanti ke enlan ban poi syaga final hadin san penriu tu ligis name baka up kmelanti kalau kuno hadin ke jing syarem ha ke France pan daar lewi goal. Lagi goal jang ke France la thep dau Aurelian touch nami ha ke menit ke bakhanyo. Ya ke bol bala penbo dau Antonio Griezmann. Ke bakul ke baar la thep dau Olivier Giroud ha ke menit ke banyo popra. Udai ru urang elekai buat thep goal bondo ya ke France. Tak bat thep banta hado san polai goal. Kat basikul ke nan la thep hi dau Harry Kane ha ke menit basan posau. Dari hakamet ke prabu sau lepun lenai ya kawai ke penalti. Tak jingmut ke rianlan ban ailat hiya Harry Kane baun kelalong biang sajisen ukul dan boot. Namar house name arjar kat pra. Ula ya ban tep ndrukul ula kelalong ukul dan boot ban ya Korean ke kusnam ke FIFA World Cup. Henry menta ke semai ke rijim kelakuna hadir ke jing syarem ha ke France da lewe go. Te perlok tangkin ingin si kendo pada hakabai video Kublai Shibona.